assalamu aleykum musidɓe wonɓe jarde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden hannde kadi en hewtiɗo samedi le 24 septembre enen e Dj Bouba émission Emba mi nisi ɗo e Jama TV Wakam Cité ensemble ara mi salmini on miñiraɓe men rewɓe miñiraɓe men worɓe mi salmina kadi kala wonɗo e hettade ndaara Jama TV nawnuɓe Allah jeytanaɓe hoore jam moƴƴere sokaɓe Allah ɓe yaltu horaɓe wattali ko sokkiɓe kon marɓe ka golle ɓen yoɓe respectu patron ji ɗi mbuɗɗimɓe de ɓe ala ka golla ɓen yoɓe Allah okkorɓe kaɓe golla kamɓe kadi ɓe wawa golde e hoore jam moƴƴere donc no mi woranno ɗon heɗon andi hannde ɗen mari invité molanaɗo mo anndanɗon hoore men e ko Khalil Bro o wiyete hande o hewtiɗo kankadi so Allah jaaɓi e wadda e makko émission ha gayna so tawi woni e mayali yahen e makko yewden e makko fi musical makko yewden kadi e propos fi ko fewndinɗen kon ka Jama TV ɗo mais taho ka tigi tigi en waɗa e feere salminenmo innemo assalamu aleykum Khalil. wa aleykum salam DJ. Mi salmini fof on jarama mi salmini auditeur auditrice fof Jama TV fanɓe am ɓen fof salminama voilà mi salmini fans ɓe am ɓen fof mi weltori kadi initiative on ko invité ɗon men ɗo ka télé Jama TV ɗo. D'accord. Ok Khalil tawa ko atti ko min faala représente ɗa haalanamen an ko an woni hombo ko hontoni ka mon voilà global ko ano woni ɗa noon haalna Jama on honno woni an. Ok min ko Khalil Bro ɓeyna talan komi paykum pita leymiro wareya komi artiste jo chanteur rap musique dal urbaine mi woni wadde. Ok Khalil Bro paykum pita leymiro wareya. Effectivement. Ok Khalil apala musique on harana musique wonɗa wadde konko honɗum wonɗa e wadde kadi bon hari caméra on Khalil par ce que Jama on ko ɗo wommatarde à part musique on hari mi jangga no woni ko école kono joni école on min yeehi ha e niveau go min arrêti école on fewndo ko musique on dal min jokki dal fewndo école on ko onon arrêti école on walla ko école on arrêti parce que no waɗi deux façons si ko onon arrêté école on ko onon woni haray faala ka janngude so tawi noon ko école on arrêté on haray ko watte toon ko firi école on jangge kon ko ɗum ɗon woni bon meɗen wawi wiide ko minen arrêté école on par ce que min yahuno ha niveau ji goo tawi probléme ji boyi naati e mum ɗum ɗon kadi mi wata explique de fof ka non Khalil ɗo ko tellenide par ce que yiɗa andi ko Emba mi nisi par ce que émission on sa miijitiki mo moƴƴa ko émission mo ganduɗa hono ma no waɗi très important déjà an akkiti école ma o mais no woodi woɓɓe goo fewndo hara ɓe miiji accude école ko ɓe woni kon pour honɗum sawara ko sifa domaine mo maroɗa on joni ko siforta wona fi wirtugol hoorema mais tout simplement ko conseil gol woɓɓe goo par ce que no wawi wonde ko probléme financement est ce que a faami financement noon no arde côté ji buy goɗɗo par exemple mi wawanade de janggol école mi yaa ha o milieu tawa mawɓe am ɓen ɓe wawata ala yoɓande ɓe ala o moyen na wonde hata ɓe yiɗa mais ko tawgol moyen ala joni mi ala kadi parent ji goɗɗi goo siɓe waɗoɓe lan soutenir pour yo mi wawa continude joni ko sifa ɗum si ko sifa ɗin il faut déclenche pour Jama on ɓe wawa famude pay ko janggo on ko wallete ɗum. ok bon situation an on bon d' après min ni siti komi accitirani école an on kon parce que voilà fof no andi sa on ko fewndi ɗo sa jangga ala gandal ala niveau ji goo tami hay sa waɗay hunde minnata marsatade kono marsata comme no faliraɗa noon par ce que sans le savoir bon vu que le monde actuel qu'on vit il faut avoir le savoir parce qu'on dit souvent le savoir est une arme. Donc ben pour te dire nisti ko accuɗa janggol kon mais donc accugol ma janngo ko cobre ma an ko an desdi akkiti walla ko mawɓe woni financialement walla ko ange maɓɓe heɓdi probléme e côté ji goɗɗi ko par ce que ɗum fof no wawi arde. Non bon mawɓe ɓen bon ko grand frère ɓe am mi wondi kamɓe nelan tout petit par ce que hari mawɓe ɓen ko ɓe feƴƴinta kom pay kum quoi en fait ko kotirawa goto nelan o yahuno clandestin neeɓi mi wondi e kotirawa go tawi kanko kadi mo jombi ɓe gure ɓuɗuɗe rimo kadi o wallitoto nalan côté financier mais yahuno ha
ha tay wawata gasude kadi financement ji ɗin e ɓeygure makko nden wawata ɗumannade quoi ko ɗum puusilan kadi ha mi stopi kadi étude ji ɗin min haɓa mi pourquoi pas mi dara goɗɗum go kadi quoi. Ok mais wano ko accitata janngol ngol haɗon sumati a wawi yaade ɗaɓɓugo golloygol ko golla heɓa financement ji goɗɗi go walla ari a wawani? Hari mi wawi par ce que mi yeehi ha mi mutike mi heeɓi niveau ko école mi yeehi ha mi mutike par ce que mi yeehi ha université ko gestion et finance mi wonna e wadde bon yeehi noon ha tawi financement ala en plus kadi le temps personne tawi kadi ko noon kadi destin on yaari tawi ballo ala quoi ballo ala o fait kadi quoi min voilà sa yi Khalil sa yi lan posama des questions ji na innugol jama on ɓe heɗoto andi a wolɗo ko la poste grand frère ma ko kanko joginoma mais o salakirima wallude par ce que ko ɓeygure nden ɗuuɗi joni noon si financement heewi e goɗɗo tawi woni ka iwata fiyo financé ɗon ɗuuɗa piiji goo il faut ɗi yoloma quoi est ce que a faami ɗum ɗon na salaire makko joni noon ko wonɗen e wolde ɗo ko jeune ɓe ɓen fewno ɗo kaɓe fewno ɗo ni no woodi ɓe andanɗa hoore ma ɓe yahay janngugol ha ɓe gayna mais le jour ko ɓe andanɗa hoore ma ɓe watta cours ji maɓɓe ɗin kon ɓe yahay ɓe ɗaɓɓoya liggoy sew sewani o ko ɓe watta pour wawgol sodugol kayeji maɓɓe walla wawgol yoɓgol piiji maɓɓe goɗɗi goo par ce que eɗa andi si yahi ha yahi université mi sikka ko chaque jour tawata haray ɗa mari cours ka université walla donc soit disant hiɗa wawi heɓude 2 fois par semaine walla 3 fois par semaine e ɗe ɗum kadi tawa wonde woɓɓe ko matinal o watta de 8h à 12h woɓɓe ne wawi wadde 15h à 16h woɓɓe ne wawi wadde 16h à 17h ça dépend mais joni noon koye nder ɗin ɗon matiére ji ɗaɓɓata piiji goɗɗi goo ko golla pour honɗum pour ya waw wallitade e piiji goɗɗi go par ce que min mi yiiɗo hay juuɓe ɓe andanɗa hoorema très sincèrement min mbiye maɓɓe min jotto min yewde ɓen lam min miɗo janngude de mais si tawi woni oɗo ñalande mi golla mi janngoyali ila moƴƴinde jus bisabu mi naɓa mi yeeya ko waytata tan sifa ɗin piiju quoi pour honɗum pour ɓe heɓa financement ji goɗɗi goo hara ɓe basaki 100% voilà je n'en disconviens même pas hay ko wonda haalde ɗo kon fi gongingol haala ma kan mon dije bon hay min mi gollayno vacance je ɗe mi yahano mi waɗa manœuvre yaagal mi golla maçon ɓe yoɓe men journée wonde 2500 walla wonde mi yaha min yaha ko port min rondo sakuji maaro walla min yaha usine chips no Colobane ɗo usine biscuit wonɗo ɗon on ko indien ɓe jeeymo min yahano toon kadi min waɗa journalier mais frère jo an on na kanko tigi o puusi sa o inni mo wakkili yoɓal gollan ɗumanno waɗanalan piiji ɗin fopp haysi moyen ji ɗin no sattanimo walla ɓeygure nde no ɗuuɗirimo kono min mi yew ha mi daari situation makko on yurmeɗamo waaw tawi yurmede kadi naati en plus kadi ɓeygure ɗuuɗirimo en fait kadi tawi mo bañi kadi wallita gollan kono mi yeehi ha mi halnimo carrément minne mo koto mi hande kadi mi wawata mi stopay quoi en fait d' accord mi sikki noon joni ko stopɗa ha natɗa ka musique musique on hakkundema e koto ma newɗo ma on e parent ji heddiɗi ɗin honno wonɗon wuuride nder musique wonɗa wadde kon hiɓe andi walla ɓe anda au début hari mi suuɗoto noon mi waɗa musique on par ce que hari ko musique sénégal o min waɗayno hip hop galsen o min waɗayno ko rap langage sénégalais on min waɗayno famille en plus moi je suis dans une famille religieuse du moins baaɓe ngan ko ɓe innata Fouta ko walliyaɓe faami ka ko walliyaɓe ka misiide wareya kamɓe wonno kadi imam on ka misiide toon hay kaɓe feƴƴini ka misiide toon ɓe surra kamɓe ko alquran ɓe tawi diina mene men tawra sattuno ha kono bon par la suite nenam mi expliquaniɓe mi waɗa musique kono ɓe yennaynolan ɓe nolan daari an a sendi leñol a iwi ɗum ɗo aɗa waɗi ka tawano mawɓe maɓen ka tawrano ɓe kono ɓe yaaɓe andi lan yiɗi ɗum ɗon ko passion ça fait partie de ma vie parce que quand je faisais la musique quand j'étais tout petit ko ɗum min waɗayno ko banlieue men janɗe ɗo andi kadi sa henni banlieue ara e musique no toon surtout a hip hop bon mi yeehi ɗon ha mi woni ɗo après mi yeehi Fouta par ce que hari mi anda toon ko ga min jandi ɓay mi yeehi toon ɓe nana payko kono yima son jiyantaylan yaltini son goto halibro ko nendi payko kono yimi tamo tawi mi suuɗoto ɓe yaha noon ɓe nana payko ko haalta kon ɓe wonde ɓe sonka
joni ɓe haaɓe andi dal o fait len yiiɗi ɓe jaɓi ɓe accepte ɓe nilan dal tami wujju tami fenu si waktu julde ka tawi lan woyo mi juulu tami wujju hay goto voilà komi continue komi continue ɓe accepte quoi kotirawan oɗo kadi finance e noon ɗo lan fiyo mi janggo on kadi hari ko jano newɗo lan on mo alandugoy kotirawan kotan Moussa je le salue de passage e kotan baylo mo dalifo ɗo ko buusejo ko kanko gantinga woni lan e tambitade fi jande nden kan kadi ko Ibadou Rahman ko Ibadou andi leñol ngol ko alquran tawa fami ka kan kadi ɓay o yeehi Guinée toon mi yahu Guinée toon ɓay mawɓe hari ɓe nawyi mi wataɓe accirde noon kadi mi janɗali kadi takko maɓɓe ɓe wata wuppude wata ƴogude minni joni mi wataɓe accirde noon au fait quoi mi wonde maɓɓe toon après o aroy toon non vacance kan kadi o nani noon paykoy koy no yima inde hannde no haala Khalil Bro no yima ka o yeehi o en joni an jaka an kadi ko ɗum jokkuɗa haala minni mo joni grand min komi grand jo komi joni min janɗi mo be e gaɓuru mum kadi si maayi mo be kadi no andi kadi Allah no andi ko woni ka ɓernde on tigi nden a faami ka min ko toranto ɗalan sa yilan woni lawol bongol ta wonuɗo e sonkan gollan walla inna a yennelan walla halugo halaji toranalan Allah yo Allah fewna waɗalan e lawol moƴƴugol ko ɗum noon mimi tori duwa e ma ko hedditi kon accitalan e destin ngango kanka ɗo ha joni accepte ay kanko joni o yimita e son jandi waɗuma noto fendo ni samo darde en hara en direct ni ok Khalil vraiment mi weltanike ma parce que ko ɗum waɗi sa yi o détail ɗo eɗen lando musique on jama on walla mawɓe sa hiɓe salo ɓiɗɗo maɓɓe no waɗa musique goɗɗi goo ko par rapport piijugo kadi hiɓa yiya ka yaasiji par ce que no woodi ɓe ananda hoorema hiɓe wadde musique on mais no woodi ko ɓe waɗori nder ton hen a faami woɓɓe ɓen ɓe yaray woɓɓe ɓen ɓe fiimay bon yeesoji maɓɓe ɗin no yirɗa ɓe anda yo ɗo vraiment hina e gimol ngol tun o haaɗi est ce que a faami donc ko ɗum watta si mawɓe yii ɗum tun si ɓiɗɗo maɓɓe inni yimay haray hakkille maɓɓe ko watto yaade ko on waɗowo sifa ɗin piiji est ce que a faami donc sa yi menen kadi so on tigui ari ɗo min accantama hay seeɗa il faut min landoma men détail donc en personne min komi tortoma kaka mawɓe torima ɗon wota fenu wota wujju wota fiimu wota yaro par ce que sa waɗi ɗum ɗon fof goɗɗo ko mo heeɓi hakkille mum timmude o waɗali ko waɗi normal na so ƴetti ko bonta hakkille watta ko waɗi normal n'est ce pas donc haray en sammini kala wonɗo e darde Jama TV e haray numéro téléphone on ɗo mi udditimo haray ko ɗon andi ko 78 116 82 38 siɗon faala yewde Khalil walla Dj Bouba 78 116 82 38 pour wawen yewdude e fi émission mi wonɗen e wadde on embami nisi par ce que Khalil o nani kanko e hoore makko ɗo vraiment ko kanko o akkiti janngol ngol mais ni o nisti ko honɗum akkitani janngol ngol par ce que ko honɗum waɗi janngugol ngol no wawma addande piiji buy no wawma kadi perdinde piiji buy sa janngali yahoya ha niveau goɗɗo goo falɗa goɗɗo ngo tawa ko jannden tu wawma feƴƴinde ɗon donc no woodi ko doole gaynata no woodi kadi ko gandal ngal gaynata est ce que on faami donc ko ɗum waɗi kanko so ni vraiment affaire o fuɗɗi komo tusde mais Khalil hay fusi feƴƴani ɗo hande sa heeɓi mbuuɗi ma ɗi heɗa faala aɗa wawi futtade janngol rien n'est trop tard dans la vie surtout parce que ɓenne jande kan jangdu weesdal ɓenne ɗum ɗo woɓɓe inne ɗum par ce que a yeey ɗo woɓɓe hara ɓe janngano ɓe yaha ha ɓe heɓa moyen hara ɓe heɓa jannoɓe ɓe à domicile ɓe hara ɓe jannaɓe ɓe retrapo par ce que mi yi grand jo goto grand jo amen o janngano kanko kono ɓay Allah hokkimo moyen seeɗa yimɓe no arde jannamo toon woni alquran woni français tamo heeɓi niveau kadi tonɗo mo janggude quoi ok donc mi sikki tumum ɓe fuɗɗike nodde goɗɗo noddindaren so wawi mo hendade allo 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 Ali on jarama sohleɗen jantuman ɗon ko jantun ko homɓe iko on hettini jarani présentagol ka on jara présentagol minni on hettini ka wimi ko hombo ko Kenzo production woyi Kenzo no wayi ko golle ɗen alhamdulillah min suiva émission machallah émission yooɗi feewi merci beaucoup Kenzo miɗo salminanma noon kadi oui ɗum ko Kenzo avocat des artistes Kenzo avocat des artistes
si comme no haalir ni musique on souvent comme mi ɓeydantamo seeɗa mais waɗamo conseil yo accu stress o waɗa par ce que minen hannde fof e culture men woni oui o waɗa expliqué parent ji ɗi jeunesse o waɗa expliqué manji ɗin fof wonɓe e hunde oui par ce que so a yii hannde mawɓe ɓe jaɓaani fayɓe yima oui comme no wirɗon ni y a des choses oui on woɓɓe no pusa kabaji no yara no siima oui haray kamɓe ɗum ɓuranani ɓe ɓurani wiye ɓiɗɗo kaari on ko ni e ni haray ɗum ɓe dogata mais sa holliɓe un bon exemplaire ɓe anda e an hannde tu es capable de faire ça c'est sa woni capable de faire il faut holla un bon exemplaire oui oui donc je lui souhaite une bonne continuation nanga ha tiiɗa comme no parent ji makko ɗo inni ni surtout waɗa éviter par ce que iblisa no heewi doole y a des concerts que de annanta a yiyay fottay toon e artiste ji goɗɗi ɓe waɗa goɗɗum jiña ɗum waɗa mais ɗum wota jiñinma an dis-toi ko min komi woni ko mino anndi ɗum par ce que min hannde comme no mi inni Kenzo avocat des artistes e nder Dakar succès grand théâtre Yengulen alaa ko mi seggani concert ji mais min mi yaata haa mi yiya goɗɗo ko waɗi goɗɗum ɗum jiñintalan haa mi waɗa ɗum par ce que min anndi min woni hombo je suis là pour les artistes inchallah mino souhaitamo un bon continuation yo accu stress o haala o immina daande makko nde ok merci ok Kenzo mais weltike nani ok jarama ok hara kadi mbeɗen invité on ka anniversaire la Guinée ke le 22 octobre ñaani nani si woodi DJ goto nde ñande o inninola o boolela e DJ Diha mais ha joni mi nanani mo aha nde ñande o jippino tan mi noddi mo mi sikku ko on siwtori no o aray hande woy par ce que joma numéro o sa mi noddimo nde ñande men haaldi o innila hade sofisi hande o innino DJ Diha waɗa émission hande mais o aray hande ko ɗum woni ɗo o aray hande ok heure o mbo watta émission bon est ce que na 17h way 17h koye 17h way ok ala problème minen kadi minen faɗi invitation amen inchallah non inchallah si tawi woni mi gayni ɗo a gadda numéro rek si mi gayni émission rek après noddita comme ça yewte mi dara mi waɗnama programme nani ok pourtant mi nodditi la fois passé kadi oya ko no winono mais non min ɗo wimi kontin sivugol télé on nomi waynori ɗo rek somi wayni ke mi yalti rek noddutu après min yewta mi waɗna waɗen depuis 11 jours c'était la première fois oyo jour moy émission passé on mais iɗa galle amen o fof non mi faala wiide wona min ɗum ko goɗɗo go noddunoɗa ka mais an numéro o de mi noddunomo mi noddimo 2 fois non ko woni en famodirali mi yeddali ma noddali mais hinamin ɗo ko min innuma ya nodda mi noddama an noddu simi gayni o émission rek noddu ka numéro o rek yewten enen ndiɗo ok pas de souci on est ensemble ok jarama Kenzo ok merci beaucoup merci Kenzo ko noon tigi woniri kono wodiri noon hiɗa andi Khalil ko woni kon c'est très important par ce que hiɗa andi mawɓe sa yi ɓe saloto ɓiɗɗo maɓɓe waɗa piiji goɗɗi go kono mi wodiri noon koko ɓe yiyata ka yaasi kon ɓe sikkay sa wi an ko ɗum ɗo représente ɗa tun an kadi a jokka siko ɗum ɗo mais noon sa waɗi très bon engagé a waɗi exemple laaɓuɗo puy ɓe hakkitete tout tranquille waɗa par ce que no heewi ɗo ɓeɗanɗa hoore ma kono wiɗa ni hara mawɓe mum ko waliyuɓe ko imam ratib a faami hara ko yimoɓe mais sa yeehi ka famille maɓɓe sa yi no ɓe windorto noon mo indima o ko yimowo a innayi ko fenade a faami galle maɓɓe ɗen sa yi a nani ko ɓe wat ton kon a innayi ko fenade non simplement so yalti sa yi kadi ko watta ka hoore public kon donc iɗa andi no ɓuuri fodde kadi goɗɗo go o wona hunde e nden hunde ndo wiya ko ɗum si tawi woni o représentant ma taw o hollire est ce que a faami ko ɓuuri bonde ko a wiyede ka ɓiɗɗo imam walla ka ɓiɗɗo ceernojo ni e ni tawa kadi si arama talen ka wiyete ka imam représente ɗo walla ɓiɗɗo imam représente ɗon ta on diwata représentant ɗon donc haray ko ɗum ɗon ɓuuri hulɓinade mais quand même jama on en salminiɓe goto kala ka wontiri ɗon numéro téléphone on kono mi haare noon ko 78 116 82 38 mi sikki tun en yaha ka rési daren say woni en heɓay clip goto okkemɓe si arten e Khalil inchallah après arten e prochain question après arten may ka rési ɗon ɓe gadde Jama TV salmino goto kala inde mum
Allo. Okay, samine binta samine kadi ma bintu bari Allô? Allô, oui. Jarama. Ko hombe? Hombo. Allô? Allo? On jarama. On jarama tan alatno. Alhamdulillah ko hombe ko hondo non. Waze ka kuti beti bandaka. ABK Kuti. Yes. Wo ABK? Alaton. Alhamdulillah. On le to. Janto alhamdulillah. Bismillah ABK. Émission moom no foti kono sonario ko hombe woni namde ni quoi. Ala nande ko am on débat mo. On ala nande débat men on. Bon, ko voix on voya men woni wala nande ko mi wala ko artiste on godu ngemu. Ko musique on tume won namde. Musique on tume nande on ala nande voix men on. Ono voix mo no fandi quoi. Mu fandi ne. Do da mi non. Do wa ndarta. Non, première fois do men jona be carton jaune. Aron setnan. Do carton jaune men jota. Oui, mais jona be do carton jaune ka premier do taw.
yo awato ala problème hay ko andi ngol London donc ko andar to mo parce que vraiment me welti andar ni ton kono non a golli me weltanike manani on jarama moƴƴan merci beaucoup jarama on jarama voilà ko don tigi woni ko ABK o weltanama ko couture fami ka kankadi ko woldo ko no wadi important parce que no wodi wobbe haraybe andata noddugol woldo do mais c'est bon ko waddon ko wiida moji din ko yaada guide komi yehi Guinée ɗo bon mi jangi ngal pulal fof par ce que pourquoi pas après tout komi pullo Fouta komi jibinande Guinée na gami jibina kono ko gami jandi gami waɗi vie an on fof presque bon ɓay hari bon hay siɓɓe am bus mi andano ko sénégalais ɓe tumi won dayno ko ɓen mi yadata ɓen mi fijidata kala komi watta ko ɓen mi waɗi dayno mi yahano concert ji tout et tout ganti ngaɓay mi yehi Guinée noon mi daari ko ɓeynata tun juddu harayɗa majji quoi mi retrivi o fait ok ƴettego ɗo arte allo 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 ayi oui Khalil bon gantingami wolu moƴƴa par ce que gantingami yehi Guinée minni pourquoi pas komi jibinande pullo komi ɗum komi iwdi pullo komi nena pullo baba ko pullo d'ailleurs ça bientôt na wodi sommo mi waɗata neɓata kili bon kadi yaltay banni min komi pullo quoi ko toon mi jangi pulal ngal moƴƴa ko toon mi jangal ɗi soñji pulal ɗi mi waɗi ɗo fopp ko toon mi jangi pulal ngal toon mi jangi moƴƴa min par ce que ko janngugol kadi mi yewno toon donte lan wonduno e bureau en kadi mi fiinike toon mi jangi piiji buy kadi toon mi andi kadi komi pullo mi ɓurti andude valeur an on ko ɗum waɗi joni ko musique pulal ngal toon mi waɗata quoi voilà musidɓe iɗon andi e minnayi on émission en mbami niisi kono yarten noon heɓirten piiji ɗi ananda hoore mon ɗe wawi sifodirde iɗon andi Dakar walla Sénégal pullo on no wi wo leggal ngal neeɓi ka nden ndiyam wo ngal wontata noora bon no woodi woɓɓe ɗo sa inni ɓe koɓe fulɓe walla ka pullo Fuuta haray ɓe hertide mum haray ɓe herti wi'ede koɓe fulɓe on faami ka donc ƴetten taw oɗo ndaare no feƴƴiren allo wi on jarama on jarama toon nana toon alhamdoulillahi ko homɓe ko honto noddo toon komin wiyete Barizo miɗo hoɗi Pikine tali bes oui Pikine ko halil bureau fitikanta toon wonde en tout cas dal minen ga komin watami wiide ina weltanima Buy merci beaucoup inen suivre demo chanson kala ko waɗi imo transfert de men mi hokkudemo doole mi encourage demo à chaque fois merci beaucoup histoire makko noon ko woni rencontre ɗon ko ara min mbiɗa wawi wiide ko gonga quoi parce que tout le temps à chaque fois il était là à mes côtés pour me soutenir pour me encourager aussi quoi d'accord mo woli gonga de parce que ari wo imo jangude kono ari moyen ala tout ça ko gonga quoi parce que mo expliquer lan histoire makko kan kadi quoi d'accord merci beaucoup voilà ko encourage gol makko quoi d'accord merci beaucoup neni jarama voilà kono tigi e weltanike mo ko hono te woninde nen sax Barizo Barizo ok andi c'est mon frère quoi comme grand frère kono men bokka yiyande kono da mi makko moy lolu quoi d'accord ala ben problème no goto merci petit thank you merci ben weltanike ma donc ni tigi woniri ida andi gido ma ko benta ko e baaw ma pullo kadi wi o neddo ko bandum onano ida andi Khalil koko wolda do ko ni par rapport no yarda Guinée ha janguda ton ko janguda ko anduda valeur ma on no wurdo jibinabe do jandobe do be yidade wi'ede ko be fulbe Fuuta est-ce que a faami no wodi kadi be ananda hoore ma hara ko Guinée be jibina ton be jandi do be ara do be wona do 1 an 2 ans 3 ans be sansa complètement be salto wonde pullo te leggal ngal singal nebi kanden ndian no ngal nebi to wonga wonta noora donc an ko hono jettida don tant que Khalil jandudo Dakar yayi janiti kadi Guinée hebti piiji goddi goy mum min do ko mi innata min personnellement
la waynude hari la majji quoi en fait parce que sa anda iwdi ma anda leñol ma anda ciosan ma ko ɗum ɗon woni majjere a jinda tun ka nokkuji yimɓe ɗe jinda en fait ka aduna a anda source ma anda ciosan ma anda iwdi ma ndi anda iwdi ma ndi ɗum ɗon min pour min ko majjere bon mi yetti Allah kadi ko Allah wurti hakkille ande nabilan ton ha mi andi culture an on mi jangi pulalangal et je suis fier d'être peul kala momi inna jeune jo kadi wonɗo pullo ɗo woni juddu woni arɗo ɗo neewi mi torike mo yo yahu o dartoyo kadi ka makko o anda ka makko kadi par ce que kamen kadi no weeli no mari cosanji fotuɗi kadi quoi au fait ok ko ɗon tigi woni Khalil o ganni kanko ko ɗo o jandi non seulement wonni ko guino jibina mais ko addana ɗo ko payku o jandi ɗo ha o fayda o woni majjuɗo mais o jaɓali majjude par ce que hakkille makko ɗen jaɓiti yawgol waltoro mawɓe makko ɓen guine Allah kadi andimo piiji goɗɗi goo ɗi o andano c'est très important Khalil bi fuɗɗa wadde musique ko musique jil waɗɗa bon harana ɗi kafduɗa yimɓe ɗi ko sonji ma antun ɗi waɗanɗa hoore ma ɗi ɗuuɗi de ɗi ɗuuɗi moƴƴa noon de minata de ɗuuɗi moƴƴa kono ɗi ɗuuɗi par ce que no yona wono 35 chansons 35 chansons bon sonji ɗin ko son a programmé walla ko son créé téléchargeage par ce que andi ɗo farmi hanamade andi joni artiste on hiɓe mari piiji ɗananda hoore ma ɓe télécharge but ɓe yowo e hoore makko ɓeyna ko sonji ɗi ɓe moƴƴini non seulement harana kamɓe créani maɓɓe hoore maɓɓe bitji ɗi bon après tout min ko autoproduction taw min mi woni wadde mi ala financement ji goɗɗi goo no ton fi innugol mi waɗa projet ji goɗɗi goo no ton mi faami ka ko si mi golli seeɗa mi heeɓi mbuuɗi seeɗa mi maraɗe mi yaha mi haɓɓa reedu an ɗum wonde mi haralam faala kum piihum par ce que musique on ko amour ko passion lan yiɗi mi ɓiƴa faale an goo mi yaha mi waɗaya son on faami ka bon mi waɗali programmation bit ko bit téléchargé mi woni wadde kono fenɗo ni lan wonde grand jogoto je le salue de passage DJ Sekis mo gadda e to o yiilan o yi situation o mi expliquani mo ka an on fof o inni joni à partir d'aujourd'hui si mi waɗi tay son yo mi armen darano men gerdira o créana lan d'ailleurs lan wad sommo mi faala attede yaltinde on waɗa clip on ko mi pullo parce que mi ɓay mi yeehi mi andi komi pullo kadi mi jangi piiji buy e mum kadi o fait findi ni lan kadi ɓurti lan kadi ɓeydude encourage e leñol angol okkalan doole mi wona fier komi woni kon d'accord ok Khalil nder ɗi sonji ɗi wiiɗa waɗi ɗo fof donc ɗiɗo fof hay goto ala taw mo waɗanɗa clip pour te dire a ala clip fewnɗo par ce que avant mi suuɗotono mi waɗa hari famille on ɓe jaɓatano ɓe andano kadi ko ɓay gantinɗo mi yeehi Guinée ɓe yiide yimɓe ɓen no yiɗilan kami yeehi wo yimɓe ɓen ɓe yiɗaylan simi waɗi soirée ji toon yimɓe ɓen ɗumannoto yiɗe ara e heewa pay koy kami yeehi wo hara koye hunji son jiyandin ko yimita yeehi ha famille on fof nani ɓe andi lan yiɗi ɗum ɗon ɓe andi kadi jaka mi suuɗino mi jokkino ɗum depuis mi woni paykum kam janngoyano école min yahano concours ji hip hop ɗo fof min yahano ɗo fof min jindano men seppayno coin par coin ɗo min yaha bon ɓe ha ɓe andino affaire on wonino comment dire je dis mal à trouver les mots pour dire les choses ɓe ha woni ka ƴiƴam ma quoi wonino ka ƴiƴam donc a wawata accude ɓe accepti kadi quoi ɓe appuide lan ko ɗum waɗi joni min à partir d'aujourd'hui lan wakkili haysi ko ennam mi jooɗoto il faut mi waɗa somme annda hoorema ko produit fini kañum équilibre mum ok Khalil o nani musidɓe o waɗi sonji kono ko bit téléchargé programme on ko faala wadde kon inchallah yaado e clip on ko bientôt narde komi pullo on ko on ɗon o faala wadde clip hara kadi ko bit programmé Khalil sonji ma ɗi wonɗa yimde ɗin ko han woni windude ɗi walla ɗa mari windanoma bon min sonji anni fof komin windata Allah kadi no hokkilan chance bon ouverture écriture musicale Allah no hokkilan ɗum ɗon si a jonnilan ɗo thème fi windugol thème walla ego trip walla toute sorte genre de texte sa jonnilan ɗum ɗon woni pulal woni ok goɗɗo noddi dara ɗo waɗo ƴettirem mo allo on jarama on jarama DJ Bouba ça va bien kombo mi Hadija no way
Ça va? Ida jam. Noël de Seda. Janko. Oui, Hadiza? Allô? Allo, oui. Oui, Mimi Hadiza. ko son iPhone ke son mi falno comme. Ah, son iPhone kesson. Ah, ok, mon boyombo. Hein? Son iPhone ke son falno comme. Mi fami wi mi no. Ah, ok, mo hombo. Mi okkimo fona. Hay gota detata woli ɗiɗo pet. No, mi okkimo fo. Andi ko Sino wawi wonde okko mi MSD. Sisasi. Hadiza. O kani so ngon ɗiɗo pet. No, mi okkimo fo. Sino wawi wonde okko mi son MSD ko yimi pisasi ɗon non. Aïe. Deux choses à la fois. D'accord, il n'y a pas de problème. MSD. Ah, nani. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hadiza. No, Hadiza, c'est dans le camp où on doit qu'il quoi. Ça commence à dédicacer 5 sons. Nous faisons ok. Non, quand on dit Hadiza, Inch'Allah, mais wadante. Donc, merci, Hadiza. Jode Ndaron, Téléon, Charles Djebi, Kolan, donc, comme on a parce que digi mon Dieu, il mendo. Khalil widalan sonjidi wattadi ko an windanta di hoorema ko mi windanta di hoorema ay goto wodi non artiste be go be windanay be jonna be taxi hara be way yimude mari belle voix be windana be dum kono mi alla kilan chanson andal a jottumi toda windana hoorema to mi windana hoore yimana hoorema mi yimana hoore encore ok Khalil mi no falama landa de pigudi e der musique on vas-y ko musique giggol wonda yimude walla ko musique histoire giggol wonda yimude jette ngo do taw après ana jabude allo wi assalamu alaikum on jarama ko jam ko hombe ko min Aissatou mo TV Aissatou no way ono donge jam ko jantu ngonon le donge janton ça va hande no samedi on tan mi invité tala mi yaha non inchallah men invité ara nani problème la invité no fot mo no ritde wula merci beaucoup merci vraiment re no weltanarana moƴƴo par ce que sa buyno jooɗi ko tene jimmetaaki yimɓe ɓe hene no foti moƴƴano tawi no fiyete même quoi merci beaucoup merci donc are ko ɓeydugo courage jama no sibbude on gida jama e ɓe fof onon fof mi huri ko ono e jama on vraiment min weltike buy nani ok merci beaucoup c'est juste que pour mi félicite on kon parce que haade ɓawi émission ko foti ko ɗum ɗo waɗi non min weltike vraiment min weltike buy merci beaucoup merci et toi aussi wala ko non tigi woniri c'est tout ko non ayɗo Jama TV ko non émission emba minisi enen ngaji Jembouba ko ɗo Jama TV samedi 14h30 15h30 enen ngaji Jembouba Khalil ok mi inni musique ji ko wonɗa yimude kon ko fi giggol walla ko fi histoire giggol walla ko fi histoire adna bon moi je fais tout à la fois mi waɗay histoire giggol mi waɗay fi giggol bon parce que musique n'a pas de frontière ko min natan kon parce que ɗa wawi wadde ɗo histoire mo andanda hoorema ko fi giggol ɗa yiiɗi jiwon ɗa haalnama walla ɗa manta jiwon nder ton hara na wuuri ɗum ɗon hara ko goɗɗo go woni wuurude ɗum ɗon a faami ɗa wawi wadde ɗo kadi musique haala fi histoire on suppose on wona trahison haala e ɗum ɗon hara na wuuri ɗum ɗon kono a imagine tun les faits de la vie est ce que ala dogude parce que hiɗa andi kami suuti ɗon andi onon ɓe artiste ɓe ɗon sikkude minen on wawa men janfade o wata men janfade non la rek non la no andi jamanu no hendi e Khalil non lan ko ɗum waddi lan ɗo kadi ndeñande e kinjo onon on falte attade animateur ɓen e question ji ɗi ɓe falte on pose ɗi hiɗa andi tetere kami suuti ɗon joni ko honno wawɗa jooɗade miitoɗa pour histoire giggol goɗɗo kono ɓe wuuri winda ɗum te an ɗum dogale hoorema donc kay hunde kay ko wadde hoorema waɗa jodde winda ɗa wawi no wawi wadde hoorema no wawi wonde hara nde waɗa e hoorema par ce que ɗa wawi heɓude weldijo wuuruɗo sifa ɗum ɗon expliquanama walla yiya goɗɗo wuura sifa ɗum ɗon expliquanama walla an tigui en personne wuura ɗum voilà ay noon ɗon min ko ɗo mi falno yatta noon angoy par ce que sago an min ko yon tigui innu vraiment min komi woni paykum walla komi janɗa mi fuɗɗi mandade la on ko ɗinno ko ɗo jiwum ko waɗalan ni bon dj ɗum ɗon pour min chaque jeune jo min naalde à 100% de la jeunesse ou bien des garçons
50% fof min la wawma innude kala wuuruɗo heeɓi déception woni debbo woni gorko ka donc Khalil heeɓi on déception mi heeɓi ɗum noon ɗum noon nde mi heeɓi par ce que mi waɗi hay son goto trahison voilà min ko ni mi faala artiste sa tawi woni a posama question ko a répondre par ce que sa yi tun goɗɗo no woola fi hunde woltande andi goɗɗo yimɓe ɗo son goto ono histoire goto yimɓe mo ɗo ko yata laabi tati ça veut dire ɓe waylta histoire o est ce que a faami ɓe yima mo ɓe yilto kadi ɓe wayltamo ɓe yima mo ɓe yiltomo kadi ɓe waylta par ce que hara ko même histoire mais ɓe sensay ɗum on woni est ce que a faami donc hara probléme on koye maɓɓe woni a faami Khalil musique ji ɗi yimuɗa ɗin ɗa wawi men haalande ko hombo musique fewndo ɓuuri wonde ka ɓernde ma tawata kala ko wonɗa haray ɗa miijito fo makko ɗa ñuñcomo bon musique ji ɗi mi yimɓe ɗin fof min ɗi fof ɗi weeli lankono bon par ce que avant mi waɗude kadi mi daara mi darto mi winda ha mi gena haray lan yiɗi kadi si mi waɗa quoi par ce que komi yiɗali ko mi wata yaltinde ɗum noon ha mi impose ɗum noon jama ɓe yiɗa ɗum noon hay hoorema sa yiɗa hoorema yimɓe ɓe yiɗatama kono la mari son goto momi waɗi toon aduna ko balɗe tati on ɗon o marquilam par ce que ko weldijo an goto momi andidirno Conakry ko ni tum men andidiri mais wonal jonte tati men andidiri way wasi ko duuɓi men andidiri min e makko o yehi clandestin Allah waɗi o maayi ko ndiyan toon yo Allah yaafoyomo Mamadou Labo Diallo que son nom repose en paix ko on son ɗon no tawa e soñji markuɗi lan e soñji ande balɗe tati adna ko balɗe tati donc on son est ce que ɗa miijimo waɗande clip créamo waɗanamo but yimitamo waɗamo remix waɗanamo clip walla no miiji ɗum ɗon soñji am busɗi mi waɗi ɗi busɗi annanda hoorema mi waɗɗiɗi tum fi markugol empreinte an on e musique 224 on ɗi bus kadi mi ƴettiteɗi mi waɗa ɗi bit programme par ce que komi waɗirani ɗum ɗon certes ko fi ɓay musique on no welalan en plus kadi moyen si ala kadi surtout musique on sa ala producteur a ala label mo signuɗa a wata wadde piiji gono toon hara ala ɗiya moyen ji financement ji il faut waɗa copie collé ji no toon d' accord fewnɗo ni ka fewnɗa ɗo ni Khalil ala ménageur ala producteur mi ala fop komi wone waɗande hoore an autoproduction fop komi wone waɗande hoore an ok donc sa heeɓi faalaɓe wadde ménager walla producteur ɗa yiɗi walla bon wi si min famodiri sartuji ɗin par ce que andi yimɓe kadi ko siɓe yehi ha ɓe yewti ɓe famodiri ɓe heeɓi point de vue goto point commun hara kaɓe darata ɗon ko yitere wotere ɓe fewji ɓe famodiri voilà mi faala ɗum artiste jo ɓe ko ɗum noon faala ko ɗum noon faala manager producteur mais onon artiste ɓe ɗo metti jogade non artiste o metti jogade non eɗa andi non Khalil sa yi mi indima artiste no metti jogade artiste ɓurɗo medde jogade on fof ko artiste débutant ɓuri medde jogade wonɓe e maɓɓe goo naw fo à 100% non débutant non rek débutant ka woni débutant himo ɓuri baali ne'ade ka woni débutant ɗon kala ko falɗa waɗinaymo a wuppinaymo a ƴooginaymo est ce que a faami kala ko falɗa hay defugol sah o defay mais si yeeya o heeɓi niveau goɗɗo gon ton jama on fuɗɗike mo noddidde ga gauche à droite ar waɗa ɗum ɗo ni mi yoɓima ɗum ɗo ni teppere nden ko atno tippude ɗon ha wawi yawtinde ɗon o yejjitay ɗum ko artiste buy ɗum mais ko ɗum atta ɗum no woodi woɓɓe e maɓɓe minnata dey fo par ce que bon ɗa wawi yettude auditeur oɗo nattita wat ƴetten mo allo yeɓub nam ko golle ɗe ko jantun ko hombo ko Enzo production Enzo production question ma falma ɗo wallude woy 15 o woy ma falma wallude seeɗa artiste ji débutani no ɗi mettiri jogade par ce que de un d'abord ɓe yiɗay hewtude ɓe hewtani ka de deux kadi ɓe yaway artiste maɓɓe on ka troisiéme ɓe wonnoni ɓe ɗum ɗotinay quoi ɓe yaway yaltinde hoore maɓɓe alors que hara an ano sooradi ko heewi non parce que je vis ça parce que je travaille avec les artistes 15 oui non am moom ko rewɗa fof ko rewɗa ɗo il faut waɗen face en face
parce que an andi kam woni wolde ɗo min ko mi ɓiɗɗo Fuladu min je travaille avec les artistes oui c'est pour cela ko mi waɗi indande Kenzo production avocat des artistes oui mais ni allez-y allo miɗo heɗima donc komi watta souhaité kadi artiste débutant ni de un no ɓe ittu mawnintinagol ngol par ce que min ɗum waddi kam e artiste ji heewɗi wallahi on tigi fuɗɗay yaltude rek immina becce ka de deux artiste a foti jistinde hoore ma annda aduna o fof no yiɗi ma de deux artiste a foti andude honto nattata ce sont des 3 points ouais xam nga andu ɓeynayi les 4 points cardinaux donc ɗum woni 4 points cardinaux artiste ji ɗum ouais donc si a andi ɗum tagi a tampinta hoore ma te a tampinta producteur ma a tampinta ménageur maɗa wallahi par ce que min hannde artiste on mi jalkile honto ittata numéro am o noddami o ina Kenzo production kaari waɗi kam boole e maaro mi faala golliden mi haalamo caractére am mo si o wawata rek men wata gollidde carrément mais si o respecte men gollida parce que hannde moom je suis là pour les artistes ɗum waɗi min Kenzo production l'avocat des artistes donc je souhaite tous les artistes une bonne continuation te kadi yoɓe jippin hoore maɓɓe rek ɓe anda koɓe neɗɗo musique tegnaɓe ɓette ɓe yaada e jama o avant musique on ko jama o menen ɗo ɓe jijeɓe ɗo no woodi artiste ɓe rewɓe junngo amen kono ɓe yahay wonde ɓe waɗa vidéo ji ɓe yenna men direct ɓe yenna direct allo min ni eyyi no woodi artiste ɓe ɓuuri rewɓe e juuɗe amen mais yawa e ha e tanji goɗɗo ɓe waɗa vidéo ji ɓe yenna jijeɓe ɓen quoi si waaw par ce que hannde artiste wata ay artiste wata iwde ɓaawo DJ artiste wata iwde ɓaawo ménageur ouais artiste wata iwde ɓaawo producteur artiste kala ko ayɗa sa ala DJ moƴƴo rek an a ala kaliye ɗum ɗotima o yaltata plan ma o yaltata joni noon kamɓe probléme maɓɓe so tawi woni goɗɗo walliɓe ha ɓe andama hande kadi ko ɓurɗo no andi goɗɗo no wawi wonde Dakar ɗo walla ma yalta ha non paɗuɓe haalma ay DJ Boum nam min hannde min ɗo mi avocat des artistes mais hannde an mi wallatani par ce que an ko enen waɗi wi point goto artiste jiɗi ko dugulaji non mais c'est vrai ko gonga makko e woɓɓe maɓɓe anna woɓɓe maɓɓe waaw woɓɓe maɓɓe quoi par ce que andi piiji ɗin fof ɗano moƴƴiɗa no boni ko yawɗa o ok andu hay e leñol kala ngol yaaɗa tawa e leñol ngol ɗo no boni mi hannde mi wonami pullo mais ko fulɓe tagi mi gollirta ouais mais sa nani mino haala pular a sikkay ko pular mi muyni no laaɓi de hara min komi ceɗɗo ouais daari ɗum mais komi jiginaɗo e hakkude fulɓe ɗum waɗi culture pular on sa mi woni dogande hannde e fulɓe mi darani par ce que musique pular mi darani respect donc je souhaite tout le monde min alamo mi acci artiste jiɗi fof mino ñaganiɓe jaam non ɗo weltana neɗɗo no fonku leñol mungol comme no haali ni neɗɗo no fonku leñol mungol ouais te fotna kadi leƴƴi ɗin fof par ce que hannde so waɗi concert o wiyta ceɗɗo nattata o wiyta fulakunda nattata o wiyta joola nattata ko waɗi souhaité fof natta concert makko on ouais donc merci beaucoup ɗum mi yinno ɓeydude ma ok merci Kenzo mi weltike mino salmina association des jeunes engagés pour le Fuladu d'accord ɓe yiɗi lam haa ɓe waɗi lam président e association mino salmina ɓe au passage mi salmina Ousmane ambassadeur ouais e adjointe ammo Lisa Amina en ɓe fof mi salmina ɓe ok kala ko hettoto Jama TV mi salmini ɗum boyi vraiment min weltike Kenzo merci ok jarama voilà ko ɗum tigi woniri Khalil joni seede andi ko haalɗo ko neɗɗo so woni artiste hiɗa duwa foygitade ça veut dire innugo foygitagol ngol na foygitagol ta mo yiiɗa wo no yawima walla ɗa yawi mo yiiɗa o mais hande si yehi ha jooɗike ɗa ƴetti bikki ma ɗa jooɗi ɗa science ɗa winda ko pour ya yimu mais ko yimita est ce que ko fiya heɗo walla ko fiya heɗɗin public on joni on public noon heɗantoɓe ma so tawi woni a inni toon tan to ɓen ɗon est ce que ça marche pas voilà le problème ça marchera pas ayka dj no woodi bon taw ƴettu fof ƴetton mbuusu gotu ukkon ton artiste ɓe ɓen fof ɓe seedi par ce que fiyon num min pour min ko point de vue am min mo ɓe ko hoore mo andi mi wata haalde fi woɓɓe goo min ko hoore am personnellement min mi andi quoi au fait needi kadi no tawa e piiji goo no ton ko joueta e carrière ma musical sa ya woni star jo menen komin andi ko Baye Fall ma
goto e goto fof chacun pour tous pas chacun pour soi de chacun pour tous menen min andi a faami sa yehi kadi ha woni artiste jo ko sabu public on ta artiste jo no wawi linguil e ndiyan doole linguil ko ndiyan nan doole artiste on kadi ko public on e entourage on e DJ ɓe ainsi de suite ka a wata yaade ha yima wona star jo yimɓe ɓen puusama wona star jo inna mawnintintoto yeeso maɓɓe min ɗum ɗon mi wata wadde ɗum ɗon min ko point de vue am ene wayno mi faami ko wiɗa mais Kalil hande ka wonɗo yewtu ɗo par exemple mo ma haalande quoi si mi nima ɗo yimoɓe fof ko ɓuuri wawde yimde ennayi ko am ɓuuri wawde yimde c'est parce que ko yiɗɗa koko defuɗa kon ko yimɓe ɓe ñaamu ka donc mi faalama haalande ɓeɓe men inta hande ko ni wayi fof taw men wadde maɓɓe sifa ko men woni wadde ma ko pas mal noon no woto woɓɓe andanɗa hoorema hay si ɓe okkortama mais son fotti ɓe hirtuma hirande molnade est ce que a faami mais no woto woɓɓe kañ kadi ɓe nottama téléphone son fotti sago maɓɓe ko ya an pibliɗo ɓe on ko ya immo kadi ara tawaɓe kaɓe joɗɗon salminaɓe non seulement hara ɓe andi ko honno guerɗon ha an hande représente ɗa ɗum ɗo andi ɓeyna jibinede galle tu yoni hollitede haaju est ce que a faami kono noon kadi ɗum ɗon tun kadi yonali par ce que si tawi kadi wasa a wiyama ko teddugal ma ko ni fewdorɗen joni ko ni ko honno wonɗen guerde o ɗum kadi ala ka donc awa artiste on wona fofo mais no ɓurɓen noon ɓurɓen ko jikku jogui ay dije min pour min mi haalta ça fait affaire de succès public on entre public on par ce que ɗa wawi yaade ha wonati wona niveau ji goɗɗi goo entourage ma on staff ma on kamɓe exigata ma ko ni wonirta ko ni e ni wonirta kono yahuɓe ha ka hunde ala he fus ɓe walluma ha towuɗa a faami ka pour min ɓen noon dowaɓe hollude geste de reconnaissance a faami ka sa yehi noon ha ɗum ɗon waɗe ɗum par ce que dugula no woodi kadi ɗum ɗon ala dande wonde dugula faami ka dugula no woodi neɗɗo a waɗanaymo ɗo joni ka o ala he fus o yaha ha o heɓa a nodduɗamo noddako ma faami ka no woodi ɓen yimɓe a faami ka kono mo be ko hoore mum andi mi haalta ɗo kadi fii ɓay fus taw waɗaki taw alhamdulillah par ce que cellal no woodi espoir a faami fus yahal taw a faami ka mi haalita ɗum noon fiya yimɓe ɓen wallan après min kan mi change ma mais est ce que Kalil iɗa wolɗo hunde mi yalta e mayre bara mi yilto e mayre bala heɗe yeggita mais est ce que sikkuɗa wona an ka wonta débutant ɓen walluɓe ma ha fuɗɗaɗa andede ɓe andama ha janɗa ɗaɓɓoya staff goɗɗo goo addamo tega hoore ma ɓe waɗanama agreement ji ɗi ananda hoore ma joni hay ɓen walnoɓe ma ara num pour yoɓe ɓattuma ko probléme est ce que na ɗum woni adde probléme ha tawata artiste jongo heɓide ɓe goldenoɓe ara num probléme min pour min certes ɗum noon no wawi addude probléme no wawi wonde kadi addata probléme si tawi an ka anditowo si tawi ka anditowo ka muusuno a yiyali hay goto hande sa yehi a signé label ji a woni star ji international no woodi ka iwɗa no woodi gembuɓe ma ha yewɗa hewtuɗa ɗon certes noon ɗa wawi wondude yimɓe ɓe wallitoma ha niveau ma hewta étape goo hara on level mo wonɗa ɗon expérience ɓen ɓe wondunoɗa ɗon e ɗum wawat ɓen ɗon ɓe watama naɓude level goɗɗo goo quoi o fait a faami ka heɓa staff goɗɗo goo ɓurɗo jannguɗo fii ɗum ɗon ɗumande par ce que ɓeyɗa ɓe jokka tum par ce que ɓe yiɗuma hay fus ala ɓe tambitima ha yeehi kono pour min sa yehi ha change staff kadi mo anndanɗa hoorema sen staff instruit hara ɓe mari fof ɓe ko ɗum ɓe janggani comme suppose weldijo ma ni ɗa wawi podde mo wona manager jo ma hara o ala diplôme management walla yahu noon seeɗa ha nanta inde yahu ha ara étape o mo fewndiɗa ɗon on kanko gandal makko ngal hewatama naɓude ɗon ɗaɓɓoya goɗɗo goo kono toujours kadi a watama bugade ɓaawo si tawi woni si tawi ka anditowo si tawi ka anditowo woɓɓe noon anditata hay nodduɗaɓe téléphone ɓenottakomo a faami ka ɗum ɗon noon ko duguliyagal noon allah dande en noon wonde duguliya ɗum ko nawnare noon nde nawnare ɗon allah dande en nde nawnare ɗon sa yimi ari ɗo e on ɗon kam mbiɗa andi buyɗo ko ɗum woni ɗum heɓde wonda ɗo e goɗɗo yaa ha anno woodi woɓɓe wawma wonande ménageur mais non seulement hara ɓe mari connaissance ɓe wawma uttande portuji buy mais ɓe anda
comme no wiɗa noon ko honno gollete mais ɓe wawma noon konkande baafe tawata ay nder ɗum heɓa piiji goɗɗi goo mais ko ɓuuri bonde kon ko an ya yaw ha heɓa konko falɗa yeggita on ɗo manaɗa hoore ma vraiment ko kanko walnoma ha heɓuɗa piiji goɗɗi goo donc si ɗum ɗon feƴƴi salminen kala wonɗo e darde Jama TV ɓe anda en yejjitali ɓe en tout cas do ko fii golle men ɗen enen wonɓe wadde ɗi médiatique ji walla waɓe waɗoɓe musique ko ɗum woni ɗen e yewde donc mi daara tum sikke yaye ka rési daaren sen heɓa e clip goto o kembe Kalil photo seeɗa par ce que émission on o wurayde ok moyen ka rési siri musidɓe wonɓe darde Jama TV émission en mbami ni si enen e DJ Bouba samedi kala waɗowo ɗo e cité ensemble mi salmina on ko feƴƴi ɗo ko Kajjatu Leluma kanko e Oudi premier iɗon andi émission men on wona ko sansata iɗon andi mbami ni si toujours mi yetton kono joɗoɗa miitoɗa wo ko noon andita mbami ni si tagaɗo kala no wondi e mum no woodi ko wolanɗa salɗa no woodi ko salanɗa hoorema yawoya ha nista ko hanno waɗa kon ɗum ɗon donc mo be yo miijito ko salto kon o anda ara ɗum ɗo na ko nistoyta donc arten e Kalil mi sikki tum wiiɗa ala clip hay goto mi ala clip taw kono no arde inchallah rabbi préparade dans combien de mois walla une année walla honno bon bientôt dal mi wata ene parce que l'homme propose Dieu dispose mi wata donc ala délai dal bientôt ala délai kono no arde dal no arde parce que fendo himeɗen e programme gol instrumental ji ɗin ko ɗum ɗon min woni fendo ni taw parce que il faut même programme instrumental ji ɗin min waɗa prise de voix on ɓe mixa ɓe masterise ɓe flasa après min wona e waɗugol fi clip ji ɗin kono joni ɓay tum famille on jaaɓi haysi ƴettanaylan 1 an 2 ans mi yaltina e clip hara clip waɗɗo carrément hara mo golli yiwɗo anday kadi ko musique tigi tigi koko golla ɗum defa ɗum ha ɓendi mo rotta quoi ok e Kalil artiste uɓe guinéen wonɓe wurde nder Dakar ɗo Sénégal ko homɓe wonɗa e gollidude homɓe andirɗa e mum homɓe wedduɗa e mum bon en fait la waynude artiste ɓe boyi wonɓe gollude ɗo wano nouvelle génération on mi contacte ɗo pas mal de personnes mi halta inde comme ko innuɗa ɗa kon yimɓe ɓen waɗay son goto clip goto tum towna balaje sikka ɓuuri mum ala au fait quoi min noon nano mi wayi minen ko ghetto on ka ghetto men ne amen jandi ɓenne ghetto sa nani a sikkay ko bonɗum walla kono ɗa wawi jibine ɗa wawi jandude ton heɓa bon comment dire heɓa ide moƴƴo en plus kadi wona quelqu'un de modeste quoi min ko goto mi andi on ɗon ko menen waɗi di fo quoi Chrissey aray joni je le salue de passage Chrissey aray joni kanko kanko waɗi son bonne année miɗo yiiɗi bonne année ko pullo walla ko pullo ko Seydou Ba o innete Seydou Ba mais pourquoi Chrissey ɗon aray kanko ko Chris Brown woni idole makko o ƴettuɗa ɗumanni ɗa kono après so tawi on heɓoy occasion jooɗogolan e makko plateau ɗo en pose de question jo jabotama non y a pas de problème imo e label ɗo Mezzo Diata Joat studio ko tongo woni filmi ɗo cité des enseignants Mezzo Diata fof no andimo doyen je musique sénégalaise Mezzo Diata o waɗayɗo film uji dina manne kanko ƴettimo ko label makko ko min on ɗon yangode Chrissey on ko min e makko waddi min waɗi soñji buy min waɗi ko ɓeygu mi faala min waɗi espoir comme mon falno ɗon ɓeygu taw hakkude non min iɗa andi min kaka jottudugaɗo ko ɗon mi tufata ono ɗo comboy wolu moƴƴo comboy mon waɗi ɓeygu mi faala comboy mon falno ɓeygu ko an walla ko kanko bon comme innuma kon reddije nane na fo no men faala ɓeygu kono non fado no woodi faalaɓe ɓeygu no a faalaɓe ɓeygu ɓe na ɓe miɗo andi no woodi faalaɓe ɓeygu mais an e makko ko homboye mon faalano ɓeygu ha tawi il faut windon titre on ko ɓeygu mi faala mais ɗum non koko laaɓi bon min personnellement mi wata haalude avis makko mi anda kanko initiative ko waɗa min hoore am mi wawi haalde fi mum ko min e makko no waɗi son o non Kalil je ne peux pas répondre à sa place. Non, Johnny. Si me pose ma question, go dawa jabade ka. Voilà, ok. Attentivement.
ange makko ko hombo mon yaltini titre son ko kanko ɓayo yaltini titre son waro o wima honɗum Kalil o inni lan faala en waɗi o son ɗo ko ɓeygu mi faala ça fait dire sabu honɗum o haalna lan sabu non Kalil toi aussi taliɓe hoorema goɗɗo wata adde projet non fadla non Kalil parce que min lan andi ɗo réellement que lan andi fen ɗo haysimo faala ɓeygu envisage ali jombugol taw par ce que min o haalna min e makko min weldi meɗen wondi o haalna lan projet ji fi projet de mariage pour mo faala ɓeygu pour mo faala ɓeygu mais non mais ka projet mon ka projet son si o addi projet o ngo innima lan faala e yimu ko ɓeygu mi faala on titre ɗon ça veut dire que soit disant an hiɗa non attends rek an hiɗa faala ɓeygu a yaltinali walla kanko mo faala ɓeygu o yaltinali walla o yii copain jo makko wiiɗo no faala ɓeygu waɗanɗo mo on titre yaltin ɗon bon min personnellement ɓayo ari o haalnilan ɗum ɗon j'avais pas envisagé de me marier mi waɗano ɗum ko hakkille an kono min innimo ɗum ɗo ko bonne idée ni par ce que no woodi jooɗiɓe ɓe annanda hoorema fenɗo ɓe faala ɓeygu sa de sen waɗi songo hay si enen en faalaka ɓeygu no woodi faalaɓe ɓeygu non généralise on na généralisé bon d' accord joni mi dakkodi ɓay koɗo ganndo mais no min pourant kala hunde nde goɗɗo jooɗi windi waɗi titre mum ça veut dire no woodi ko waɗi sukkundiku mais onon toujours ko watton ko fof ɗon hendi ɗon no woodi ko andi ɓennayi l'artiste est la voix des sans voix. Oui. Il doit parler à la place des personnes qui ne peuvent pas parler. D'accord. Allô, d'accord. Ok, Kalil. Onon be yimo be fopo jabataje de torte don hoore mon. Te problème ji buddin ko yibo ton ko ka giggol ka histoire ji ko buri ko hoore mon. Min giggol. Ok. Yette ngodo. Allô? Allô? Allô, DJ Boub. Naam. Kenzo production machallah anandi andu musique musique ko jawdi jinne ouais ma titre musique c'est ça on viva action ouais wada suivre viva action e goddo fala e temps wona don et ça fa parce que on est à la 21e siècle hande ni andara trahison no heewi mais hay an a waɗaka trahir eyne fado mima pato ko on temps wona on tempo wona fado mima musique trahison pato effectivement là je suis d'accord avec toi Kenzo non wow. Attends Kenzo hey intervention ma on hino moƴƴo moƴƴa andi mo moƴƴide ɗon no mo moƴƴi ɗon Kenzo ɗo holliri ka avocat ɗo holliri ka avocat andu nane ko ammi walluno kono min komi avocat il faut mi walla mo question parce que andu actuellement ne o ratu wonano ɗo so fon ɗum ɓurta siwde mbogel par ce que o ratu fay men ko mbogel yiɗi jigol ɓe yiɗi fof ko o ratu sa yimmin toon jigol hay mawɓe ɓe memminto bo ka okkama musique goto musique artiste amen goto Fuladu bandima on tegimo nane Mamadi Dimbo mi dimboto oui on musique dans 24 heures heeɓi 1 million de vues ka dans 24 heures min o ratu parce que kanko ko neɗɗo wawɗo ko wattani ko en plus kadi o andi hondu o yimata sa o dongo dara o waɗi musique même pas 1 mois c'est la même chose oui so son jiggol o ratu yimɓe ɓen ko ɓuri yidde ko jiggol histoire de vie voilà fami c'est artiste ni wayno jinne ni o jotto joni hakkil makko ara goɗɗum rek hara waɗani vivre hunde o yimoya ɗum ouais donc ta waɗani ɗum vivre ɗum mi falno ɓeydude toon sa merci beaucoup non ɗo a yaltinimo ɗo hari mi hari la deɗɗimo ɗo ha deɗɗi noon goy o ala e fofde il faut avocat on daro merci mon avocat jarama voilà kono okay, merci beaucoup merci Kenzo vraiment ɗo hono Kalil a heeɓi change par ce que kanko o sortima ɗo kanada hoorema hari gaɗi bon mais Kalil joni yiltoɗen par ce que fewn ɗo Kalil ko invité artiste invité ka anniversaire DJ Bouba le 22 octobre mi faala explique ɗo fans ji ɗin maɗin e fans DJ Bouba ɓen e téléspectateur ɓe men ɓen ɗo ko honɗum prépareɗa fi anniversaire o ko honno wonɗa prépararde ok
bon ɗo mi hewrika taw fans ɓe DJ Bouba ɓen fo e auditeur auditrice on kadi mi hewritoɓe Jama TV mi hewrika kadi fans ɓe am ɓen fopo mi andina ɓe kadi nden ñande le 22 octobre inchallahu rabbi haray ɓe habba ñaani night club inchallahu rabbi haray meɗen prévoit surprise ji bus kadi e spectacle molanaɗo kadi nde ñande mi waɗanayɓe spectacle phénoménal spectacle mo andanɗa hoorema fof fillotoma e goto yeggitatamo ha si aroyi kadi ɓeydi anniversaire on si aritoyi kadi ɓe faalete kadi argol yiya si faɗin spectacle ji walla ɓuuri ɗin kadi quoi mi torike fof kadi nde ñande yo aroy soutena anniversaire émission on par ce que grand jon kadi ko wallitiɗo jeunesse on nouvelle génération mo wallitade culture kadi guinéen on surtout culture 224 mo wallitade ko grand jo moƴƴuɗo respecté aussi bon on t'encourage kadi meɗen weltanima kadi mi torike kadi fof kadi nde ñande yo ar soutena affaire on par ce que ko ni l'union fait la force quoi ok gasi joni kadi ko antingol tun jama on aray t-shirt ji ɗi yalti kabji ɗin kadi ɗi yalti hino ɗi ko ɗum kab on mi watti ɗo ni dolo ko yalti kabji ɗin kadi ɗi yalti haray kabji ɗin ko 1500 na ko série t-shirt ji ɗin ko 2500 a faami ka pour fans ji ɗin fof kala yiɗɗo DJ Bouba yiɗi émission la Guinée haray ko teddungal makko fika soutenage par ce que menen kadi alaka ɓe walla men sina si men waɗi si waɗi événement ji te événement o min waɗi mo wo année ha année donc mbiɗa andi si goɗɗo jooɗi ke lebbi 10 waɗali hay fus normalement himo weltindema ka joɗɗa ɗon ɗa weltade so torikema haray ɗa duwamo okkorde yer ko marɗa ko pas plus mais ko marɗa ko e ko hettinɗinɗa pour okkugol mon kon haray ɗa wawi mo okkude donc tout simplement haray mi anni o fans ji Kalil haray ɗo kabji ɗi no woodi seɗɗi ɗi no woodi a faami ka donc haray ɗo waymo contacté si ɗo tawi woni ɗon faala kala faalaɗo kabji ɗi kadi mi faala kadi yon ar soodon soutanon affaire on par ce que ko soutenance quoi on faami ka ɗum ɗo seera amana ɗo ñamude ɓuuri ɗum ñallal ngal au fait ka aɗon soutanon kala faalaɗo keppi on no waylan contactude e dolo kunkun fi événement on nde ñande mi tori ke onon fof kadi aron soodon affaire ji ɗin quoi Kalil si tawi woni min ginima waɗa men ɗo acapella ko songo mboɗantamen acapella fara noddengo ɗettengo ɗo taw allo DJ Bou naam ko Kenzo juste ko feyditugol kadi ɗon kadi e publication manam o inchallah anniversaire on oui kala suivoɗo Kenzo production woni dans les réseaux sociaux dans les groupes partout kala suivoɗo Kenzo production e jiɗo Kenzo mi invité nous un jour le 22 octobre inchallah merci beaucoup merci Kenzo min nak haala kan hewta par ce que fanjiri noɓe andi kala ko mi nangi ha tiiɗi wallahi donc noɓe dogguɓe aran yeeɓe tiserji ɗi e kabji ɗin ko bieji ɗin tout c'est disponible merci beaucoup donc fof kala jiɗo Kenzo mom kala jiɗo Kenzo no wat suivre télé o Jama TV ko télé ɓurnaɗo kadi ko Allah waɗi télé jokkuɗo endam kadi Allah waɗi donc DJ Bou kadi ko daraniɗo jeunesse on daraniɗo leñolngol daraniɗo artiste ɗin wallahi donc wono on ni so waɗi haaju ko il faut o darane donc min noddi kala artiste Fuladu woni Guinée woni Dakar mi noddi kala yiɗɗo Kenzo production kala tegniɗɗo kam no ar un jour ɗo anniversaire ma inchallah yombata merci beaucoup surprise ji mawɗi merci beaucoup Kenzo no addanama surprise ji mawɗi un jour inchallah merci Kenzo merci merci Baye vraiment mi weltike Bouy koni musidɓe iɗo gandi affaire o médiatique iɗa wawi yidde goɗɗo hara andamo ɗa wawi mo yiɗande hara o andama wano 15 jours mi wawata wiide mi yiɗalimo par ce que neɗɗo ɗa yiyamo kadi hara anda kanko ni bon mais mi andiramo noon 100% mais non je vois que ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko porteur de voix mo ganduɗa hoorema piji ɗin himo naate majji mo walde jama on kadi sa nani o représente ke o inni kanko hina o pullo ko ceɗɗo mais ko ɗengal pullo o préféré gollirde ha darnaka makko vraiment hiɗen weltanimo on kadi ɗon kadi par ce que respect à toi respect makko
sapo voilà ko kanko andi ko faala yo Allah okkormo okkora ɓe wondi ɓen okkora en ɓen fof par ce que tagaɗo ko ni tout wawɗa wonde ko ya yiɗan hoore ma yiɗana yimɓe ɓen est ce que a faami donc partage a sa senti tun haray foppo heeɓi donc Khalil acapella ko son hombo waɗanta men ɗo acapella pour min wawa acapella mi watta on ko nene parce que tout ce qu'on a c'est à cause de notre maman kala ko ɓiɗɗo heeɓi ko nene bon en plus bon je la salue de passage aussi lan hiroɓe ko yummiraɓe nayeɓe ɓe nawni yallah jonnituɓe cellal maɓɓe ngal okka cellal neniraɓe men ɓen fof wuruɓe ɓen feƴƴinɓe ɓen yo Allah yaafoyoɓe yaafodaɓe yaafaɓe quoi ko nene parce que min c'est ma maman avant tout d'abord quoi. Respect aux femmes kadi. OK, may okembe acapella on. Nene. OK. Wota yeggi to nene ma sowuma lebbi jeenay ka reedu jemme ñalorma bimbe kikiɗe ɓeɗɗanota ko kamɓe tampi jibinma muynima bambuma duuɓi tati ka ɓaawo si a wulli nene jeje goɗɗum waɗima nene anday si a nawni nene anay hay siko mayde ko nene tun daroto toro Allah nde dande nde rewta e maɓɓe sow jaka ɓiɗɗo heɓata wonenne jaka ɓiɗɗo ko heɓi wo ko nenne jaka ɓiɗɗo heɓata wonenne jaka ɓiɗɗo ko heɓi wo ko nenne nene yo nene ɓiɗɗo heɓata wa nene sika bunɗo nene darata ɗum hay sika fetuɗo wo nene darata ɗum fof dogima nene dogatama si fof añima nene ma añatama no wawɗa wawde wo nene haykatama nene ma no wayi wo iwata ko nene ma awa siɗa muyɓe hande ko sabanede Allah e maɓɓe siɗa mari mbuuɗi ko sabanede Allah e maɓɓe kala ko waɗanɗaɓe a wawataɓe yoɓude hay siko yaadu makka no wawataɓe yoɓude jaka ɓiɗɗo heɓata wonenne jaka ɓiɗɗo ko heɓi wo ko nenne. Voilà musidɓe on nani Khalil Boro ko waɗɗo acapella makko on o préféri yumma men nene dédicace à toutes les mamans du monde donc en heɓata wa nene hay honɗum waɗi honɗum goɗɗo ala heɓo wa nene a wawata kadi gollande nene ma ha wawaɓe yoɓude joddi maɓɓe ndi ça veut dire a mijotako wata wonde ko ya gollanɓe ha ɓenna yo Allah waɗu barke ma walla Allah ɓuttine ɓernde mais timmi ko waɗumame makon wawa wonde donc ɗen inni ɓe wurɓe ɓe yo Allah juuti balɗe maɓɓe ɗen comme no duwori noon feƴƴi ɓen kadi yo Allah fewne yaafoɓe yafdaɓe yafaɓe donc Khalil anniversaire on ticket prévente no woodi c'est à 2000 francs donc jour ji ko 3000 et 5000 donc pour en cas fi fans ji maɗi no ɓe yarata noon si ɓe falama donc mais prévente on ko avant jour ji a faami ka donc ko payable avant jour ji ka salton ala yegol prévente donc ton haray ko 3000 on et 5000 on wonata ko ton ɗum waɗi silang informe de ko pour jama on faamu an kadi anda so tawi woni ɓe noddima kamɓe fans ɓe ma ɓen donc andi ɓa yimɓe ɓen woɓɓe ɓen haray ka woɗɗi iwata taƴugol ticket ji ɗin yoɓa kadi bi passe yawgol ngol arrêté on no muusi ko ɗum waɗi si mi oblige mi inni joni mi waɗa e prévente on ha 2000 comme ça ɓe wawa sodde 1000 francs wattotoɗo ɗon on ɓe waɗa coach si ɓe woni ɓe nombre de personnes ɓe wawi ƴedde taxe ɓe hoota hara ɓe yaha ɓe hoota hara ɓe heeɓe son jaaki a faami ka ok les fans on nani wonɓe suivre ɓe yiɗuɓe Khalil Bro ɓe ndeñanden kadi on andi Khalil Bro no toon le 22 octobre inchallahu rabbi a ñaani night club ndeñanden prévente ji ɗin waɗi disponible faalaɗo wo contact taylan mi holla mo bon mi
mi waɗano hendora prévente jiɗin kala yiɗiɗo Khalil Bro faalaɗo soutenude Khalil Bro nde ñanden yo ar yo soodu prévente jiɗin à temps parce que ko ɗon kadi wonata moyen de déplacement wonata moyen de kadi tampere waɗa sonja moyen de sonja tampere waɗata kadi au fait a ƴettay sooda mara hara nde ñande ko ya yawtun holla naata quoi voilà donc si feƴƴi musidɓe mi arta mon kadi Dj Bouba l'homme fort mi andi noon kadi meɗen mari label wiyeteɗo Fouta Weli production min waɗay filmage min waɗay kadi produire e onon artiste ɓe siko comédien ɓen fof caméra ji ɗin fof no waɗi disponible matériel ko gollite ko fof siko clip watta siko filmage théâtre watta haray Fouta Weli production haray kañ kadi no e junngo mum inchallah so ɗon faala on contact ray Dj Bouba hino ka affiche numéro téléphone on affiche en anniversaire on numéro on to faala ɗo nodde fof a nodday ɗon yewten mais waɗantama clip mo faalaɗa on en même temps kadi siko wallugo produire album fini ɗum kadi meɗen wawma waɗande produire harana doole wona sonko vraiment hoore laaɓodiral e muñal e pottal e faami ɗum kadi mi anni on ɗum e mi jonna on anniversaire on kadi rendez-vous le 22 octobre hara o yejjitali enen e Dj Bouba Khalil Bro o faami ka ndeñande ko ha ñande ko ha weta goy ha weta ves inchallah nden kadi si feƴƴi ɗo mi invité ay ɗo chargé de programme on par ce que ɗon andi min ko min jeeyi anniversaire o mais min na min jogui programme o chargé de programme no woodi ko kamɓe aroyta ɗo jooɗo détailla ko honno e muraɗ ɗin woni yaade par ce que no woodi woɓɓe toon ko amoɓe soirée ɓe yaha ɓe ama soirée musique discothèque a faami ka international donc si ɓen ɗon noon tagui ɗum ɗon ha ɓe paari après e artiste ɓen noon ana joni noon kamɓe ɓe aroya noon ɓe détaillana en ko honno ɗum no wata yaade hakkude ɓen amoɓe ɓen ɗin e artiste ɓen ko honno ɓe jurta inchallah donc mayin clip goto ka rési après arten enen Khalil wawi waydirde temps men on lagande waɗi kuule directeur on ɓe muññi tum kono miɗo andi feerɗo en ƴetti tam maɓɓe on ko ɗuuɗi waɗen clip goto arten waɗen feere wayno ɗen hara hay goto settinali on foppuy ɗon salmina ɗo ko Jama TV émission embami nisi enen e Dj Bouba ma mi ha jeebaɓe mo ɓe inni kamɓe kaɓe suɓanima ɗon oɗon jonga
ye paykum wareya leymiro donc mi antini on kinjo kadi neɓali ko iwi ɗo kono noon inchallah kadi bala anniversaire o no hewta kinjo kadi o artay ɗo ɗon andi kankadi ko artiste invité ɗo e le 22 octobre ñandi night club ko anniversaire émission la Guinée que Djidji Bouba mi antena on kadi e mercredi aroɗo à partir de 21h30 ha e 22h30 ɗe mari deux artistes invités ɗum ko hombo e hombo e wiye Mas Diallo Samba Mas Diallo kanko e King Bohoda ko kamɓe woni invité men ɓen ɗo nde ñande mi samina ɗo kadi maître Hadi depuis ɗo e Mbour ɗon andi kamɓe kadi ɓe e Mourad ɗi hiɓe liggora télé sengo maɓɓe toon donc ko laaɓi ha laaɓi kon mercredi say woni e mayade haray ko Samba Mas musique woni invité men on e King Bohoda à partir de 21h30 ha e 22h30 on fof aray ko yon jooɗo habbo ɗon comme no habboɗo ɗon men noon haray toujours ko gotum enen émission la Guinée ke waɗowo anniversaire mum on samedi le 22 octobre wota goto tultude on faami ka donc Kalil kon ɗum wonɗa waynade jama on par ce que tan on waɗi kuule ɗo mi weltanike Jama TV plus particulièrement Dj Bouba émission mon on no laaɓa no foti Allah yo ɓurtu yarude yesso ɓurtani kadi ya ha wona téléji quoi en fait lan weltani kadi auditeur ɓe auditrice ɓe fanɓe am ɓen fof fans club des artistes de Wareya on fof mi salmini on kala ko won ɗon bon Pita Leymiro Wareya Yves Neymar le grand coiffeur professionnel New League depuis Gounas Tali Bes Yaya Fala Ben Place Yaya maa ngi lay nuyu yow tam maa ngi mi salmini kadi mi weltanike kadi Efika fans club Estenkil Billy Boy depuis Medina TV bon DJ Mood DJ Yaya bon salmini DJ Malado DJ ɓen fof dal de mouvement 224 mi weltani ko onon fof mi hiwrike on kadi quoi et Chris sey toi même tu sais aray joni voilà ko ɗon tigui woniri kanko woni Kalil Boro e Paykum Pita Leymiro Wareya kanko wonno invité men hande vraiment min kadi mi weltike aussi Ablaye Makhtar Diallo depuis Medina Ablaye Makhtar Diallo Medina donc en salminiɓe gendiɓe ko teddugal mabɓe fi anniversaire on mo kala ka wontiri yoɓe andudo ko kamɓe jeeyi Djidji Bouba mo wonɗa donc kadi ko Paykum Wareya Kuye Wareya centre ko haɗum présentement ɗum fof ko pour na golle donc ko ɓiɓɓe Wareya woni yewdude ɗo oɗo komo Leymiro Wareya min kadi komi Leymiro Wareya Kuye centre donc haray musidɓe wonɓe darde min salmini o min landike siɗon e jammere meɗen jam wota on déconné toɗe clip ji mon ɗi lanɗon ɗe giiɗi arde est ce qu'on famille taw sikku men yejjiti on nde yiɗi arde min noon mi jonna on rendez-vous mercredi inchallah à partir de 21h30 ha e 22h30 enen e hombo enen e Mas Diallo musique kañuma e King Bohoda minna on mi weltanike kadi maître Hadi depuis Leymiro wonɓe Mbour ka voilà maître Hadi Masson kamɓe kadi woyi kamɓe salmina ɗo donc minna on ɗo bye ciao ciao en e alarba on si Allah jaaɓi si Allah newni tawni en merci beaucoup